Amasiwe cyane twakire umushumba. Amen. Ngashirama kwa biti turimba karimbo kamwe. Oya honga uruhereye takibazo. Muranyakira. Amazi asuma. Umuriro utwika. Abanzi bantera. Dusubiremo. Amazi asuma. Umuriro utwika. Reka wowe. Afande turagwaye karibu. Impamvu bumva bavuga ngo umuriro utwika ntaco batwara. Bazi neza ko bazoje kuzimu bazosha. Babu Rwanda wejo bundi yarambwiye ngo bazaba ari benshi bazonyara muzime sinzi zo kari. Ndashaka ko bansomera muri Bible ariko mbere ko basoma ndashaka gusaba D4D yicaranye n'umuyobozi ariko naze hano musuhuze iminsi baye myinshi ndakuramutsa se kwicarana afande nizere ko mbwiye ikibazo cako baguteye inda arabizi Imana ishimwe muze mwivugira muze mbo abagabo gahicara ikindi ndasuza agana mikibice hariya sinabaye mu bukwe bwanyu mu mbabarire ariko nzabaho abandi batazoba muri divorce yanyu ndahari mukabona ko bazotindana se ahubwo afande bo wakira ikirego kabisa. Ndashimira na Rumaga urumva ubanza ugashima. Ndashimira na Rumaga numvise mumumpeye mikoro ibintu zose kubisobanura ibintu zaducanze iwe kora bishobora wadusobanura ngo ishyo niki. Ishyo ni inka 30 zirimo imfizi n'umurerwa. Iyo umurerwa ni imfizi bikiri ntoya bimwe bavuga ngo umugabanukira undi. Iyo ya mfizi iyoboye ishyo yica cyane niyo bizayisimbura. Muri make ku bantu bazi kubuguza ishyo ni inka 32 zingana n'amacuba y'igisoro 32. None se igobe niki? Igobe ni imbwa nyinshi ziri hamwe. Ukuvuga kino gikundi ntaco mvuze mu mbabari buse weko numva ibintu zose uzizi kubisobanura aho imbwa zigira amoko menshi. Hari imbwa n'imbwakazi ako haba n'indi bita oya ino imbwa umusega niki? Nukuri ko Imana nitanze kuririmba uramuntu nti dusohoka ntamwishuye ntibikunda. Reka ntire wenda umwanzuro ku gitekerezo cy'inzuki. Iyi nzuki cyangwa uruki rutakaje urubori ruba umuyugire. Bivuze ngo ubushobozi bwo gutanga ubuki cyangwa gutanga umusaruro buragabanuka. Imbwa iba umusega rero igihe idashobora gutanga ubushobozi ubundi imbabwa cyangwa imbwa itanga ubusanzwe. Ubwo ni kwa kundi nyine irya ese nazo nukuryamana isenzi indi ikaba indi yakwibaruka si huko oya ikabwenge kasori imbwa wibwagura ikibwana ariko mu Kinyarwanda baravuga ngo uzirebye ari ibibwana umenya izaba umusega n'imbwa y'imbwa muri make. None se tutabeshanya uravuze ni imbwa nyambwa cyangwa ni imbwa musega?
ntibirashira sha uko basetse cyane ariko nje basetse buke paka kwishuye nose ko numva ibintu byose kubisobanura. Hari ikindi kibazo ushaka kukubaza ni yari indirimbo wakoranye na Kivumbi. Ni indirimbo ni igisigo ni indirimbo ni igisigo watangiye kutuvuga ngo isi n'isi z'ukuntu watangiye ngavuga kara gace konyine bigaterwa n'umukarago harafu wenda kuvuga umpaye igitekerezo namenye umukarago uri kuvuga. Hari uwavuze ngo isi n'isi ngo kunyiruka inyuma sinzi ukuntu babivuzemo. Iyo bimenye mba bisubije ariko uze gusubira rero bimenye no rucabane n'icyo nashaka n'undi kirimo nushaka kubivuga. Hantu yavuze ngo amwiruka inyuma gashike urumaga udafise uko ufite ikibuno cyo kwishaka ariko ibintu rumaga aba yavuze abafite meaning igisobanuro cyabyo ariko kubera ko twe tutumva ico kinyarwanda kirimo muze ngo twandikira lyrics ziri mu kinyarwanda cumi. Ese ico ubundi kibaho nyine nta kinyarwanda cyo kibaho. Nahenge kuvuga ngo wivuge nitumara duhirambwa nayo yivuga kugeza nsohotse iki cicaranye ariko hano tuba turi mu materaniro niyo mpamvu mba nshaka ngo byibuze dusome n'ijambo umuntu bampereye mikoro hariya nansomere ikigarukiye hano noneho cari kirimo imbwa bwegetse. Matayo igice cya 5 murongo wa 29. Twumva ijambo ry'Imana. Matayo igice cya 5 murongo wa 29. Dusome mu izina rya Yesu. Yego. Nuko rero ijisho ryawe ry'iburyo niba ryakugusha mu cyaha urinogore urite. Icyakubera cyiza ni ukubura rumwe mu ngingo zawe aho kugira ngo umubiri wawe wose utabwe mu nyenga y'umuriro. Niba ikiganza cyawe cy'iburyo cyakugusha mu cyaha ugice ugite. Icyakubera cyiza ni ukubura rumwe mu ngingo zawe aho kugira ngo umubiri wawe wose utabwe mu nyenga y'umuriro. Amen. Ni ukuvuga ngo bari kuvuga hejuru y'icyaha ukora ikintu kigucumuza ugikureho. Mwibaze kari bivuze ngo urugingo rugucumuza uzurukuraho. Ifite ikibazo abahungu twozoza tunyara gute? Ariko nabe natwe abakobwa hari nk'agafoto nageranyije kureba urugingo rucumuza umukobwa bagiye barukuraho amaboko ibiki shiramo agafoto hano ko umukobwa bakweho ingingo zose. Nabuze umukobwa ucitse amaboko ariko amaguru yovaho ibiki byose zovaho iwe none n'umutwe wovaho. Imana ishimwe ko niba idakorana na Bibiliya. Kiki gice mwewe ko ndavuga ribu mugaseka bonjana ariko mwe mwicanye na Melissa nti wo mujana ribu se yari agira imodoka zaho ese wamugani zo tuvuga ibintu dusubira ibindi uko Melissa wagiye kumujana wa mujana muke no twobona ubwato mu mujyi wa Kigali cyangwa kiragishanga canya ubwo niwe bari kugikorera. Ese mbere kuri Severant azokurura dango bazokubaha abagumukindo. Hari ibyaha bagomba kongeraho. Okay, sinzi niba ari umuntu wambeje niyo wandikiye umukobwa ukavuga mu nsura akaguhakanira ugasubira ukamubwira ngo babyita nica ubu isubira cyane ntabwo icyo ntabwo ari cyane guhoza ku nkeke guhoza ku nkeke nimba ari ukoga tuba twarashize
hari utarabwira umuntu ngo amusure mazine mfunzu no guhamagara umuntu nakwitaba wafungiye Mercy gasigara na Jennifer azampamagara kenshi. Okay, hari ikintu ushaka gusaba. Ndashimira leta yazanye gahunda ya tumwerezi akora abantu batayubahiriza. Hari umuhungu tubana mu gipangu yaragiye kwimudagira ntese yimutse nijoro, mu kwimuka ahamagara abashuti be ngo baze bamwimure. Baraza baramwimura, noneho bamaze kwimuka baragenda aja kubaguriraga nk'abantu bamufashije kwimuka. Noneho aranywa arasinda, yibagirwa ko yimutse, agaruka mu gipangu cacu. Ageze mu nzu yiwe ararira, ntase yayikumbuye, aza kunkomangira. Tiprosire nabwiye ko nzimuka, namwe ati mbwira nyine utari kurira, numve ko yagusire nabwiye ko nzimuka, nawe ati warabimbwiye. Ngo reba ubujura bwo muri iki gipangu musanze muzanja kitukirimo. Ariko ngo umuntu wanyibisha ngo ni n'umusambanyi. Yoze ko n'udukingirizo yadutwara. Kurama abandi ba. Umuntu yobana n'agakingirizo mu nzu. Nukubanaga n'icaha. Ariko menya ari abakobwa bose ku isi. Abakobwa ukuntu bateye, umukobwa iyo mukundana, abakobwa ubundi mu rukundo barizwa n'ibintu bibiri. Iyo yishimye ararira, niyo ababaye ararira. Ni ukuvuga ngo je nahoraga muriza nkora ibintu bibabaje. Ndavuga umunsi umwe ariko wazamushimisha. Ndahatereka nzomutumire mu rugo mushimishe. Oya nyabona muzumve neza. Mwose kagaba kabitekerezaho cyane. Araza ndavuga ngo ngiye kumutekera ku buryo ari bwishime. Je mu buzima busanzwe kunda kawunga. Ariko akunda umuceri. Agati kugira ngo mushimishe reka nteke ibyo akunda. Bakaranza ipirawu, kikaranga gusa amarira ibyishimo atangira kuzenga mu maso. Batetse inyama noneho kwihangana biramunanira, atangira gushoka no ku matama. Ngikubitamo ifiriti kwifata biramunanira, aja kuririra hanze. Ndavuga ngo namuhamishe. Reka nje kumwibaraguzwa nubwo nzi kiyakimuri, ndavuga ati none se sheri, kurya mateka ukarira ukaza no hanze ngo aha one se nguramutse wiramba urumva utandiza. Umutima wanje nzi ko nabaye romantique banci intege. Ndashimira Makanyaga, ari muri abiti hari indirimbo ye numvise yojamo, ndashaka ko dufatanya sa kwigira hano buke kwereke ukunda kuze se yarahaguruka ngwino pa nuko nyine bitemewe kuvuga amagambo yose ushaka mu ruhame, banza ureke. Nuko kuvuga amagambo yose umuntu ashaka mu ruhame bitemewe, ariko arabura kine kabisa. Akora ubundi bukwe ni muto, umeze neza. Ncurangira kaka wanje yambwiye ko yakuza kubona ngo yakuza kubona, kandi amaze imyaka 16 apfuye, kandi yapfuye afite 81. yagiye yarambwiye ngo kera wari umuganga utari w'amagambo. Utari w'amagambo. Se wa mugani banga niriye ufite imyaka nk'ingahe? Unyongore ntuyivuge batayumva. Urakuze gati umenye imibare. Unyine ubwiranyije n'ingahe? Ngo rero nta kibazo ndibazo. Bigera kurengera yose. Umuntu mukuru ngo avuga ko afite amagambo. Iwe ntabwo ucasubiza. None se izina Makanyaga riva kuki? Makanyaga uko ndumva nyine harimo gukandagira. Izo Kanyaga nyine riva mu bitekerezo by'ababyeyi.
nayo wigira ku kiriyo cawe nzoza urasubiza ibyo zose shiramo ako kabiti nkwereke. Usiko kukwigana bitagoye. Urakoze. Ntabwo bigoye. Bisaba gufunga amazuru gusa. Icyo cyatumye mbigira gutyo. Ubigera gufunga amazuru Kugira ngo nyine ubone uko unyigana. mbese biroroshye kuririmba umeze online niyo deal. Muraho neza. Ubu ngubu Samsung 250 iramenyesha ko online ariyo deal. Ushobora gukenera product yose muri Samsung 250. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo TikTok na Instagram twitwa Samsung 250 Rwanda. Noneho ikiza cyuko ushobora gupurchasingira product online uko ushobora kuyibona ku giciro kiri hasi cyane kurusha icyo kuri shop. Ikindi kandi ushobora kubona free delivery. Online niyo deal. We're